ene nana kwasi kunedu ayesu di kuro ne nananom ahemafo a be ya tachima nyina ye hu di bayre so mo bae he nyame hira ho mo ye mane ye fe na we ama mesua de bi se nipa ba bia obetine bi agyadim papa ne kwase mame ne ti wonim tachima traditional council yi bas ba ko awe no se tachima ya mamlem no mu di bayre nana mu di bayre kenye sanke ni pebe pie tachima kanu de pie achimo dan kenya ba bi mo mu nyina ne kwase enu pono mu yi bas ba ko na na se wa bonsu onyame hira ya chiapa mame ya hemafo nanim me maame na na ma ko ye boa James Town kontrema ono emu ko hema o techima ya chia mo papa nyame sham chema musa asante wono na ye techima tima market chema okay bye ne kwase techima MC be ura Benjamin Yajako ona bo mate James Akosa tu nipa Professor Christopher Miyakunfi tu nipa chese ebroso ye na efe no so nso to nyina no mu nso to nyina no mu di techima mai me maame magajia mo akua charity osa sister Teria ya kase ebobodin ebebo ye nyina na watchi de besi etirim de ebobodin ya da to bosai onyame hyiram ne mahwere wo me ho me maame ya yuzo yi mu no won hyema na mu achim da me maame nom aw me maame na ya asakum awosintim aboaje ya chia mu da mase bia any adofo ya chia mu da mase hyiram sister ya maame ode agrohima de kana number 1 hyiram ni na tebri efiasa mo Rosemary ene miami Olivia Mrs Kuma nyame hyiram ya chia mu nyina nyame hyiram na babia ni wo eche tachima kwase ohini adaswa tachima onyame o ma ya mana efe onyame hyiram abochefo so ya ma efe mike no watna mike wa fi ha one antibek all life woma bagana na chire mi life a chire nyasem geto fi atari fe ya shemi mekuma na di free London ne kwasem e de brem na ya so mo nia so mo shemi ma ya chia mu nyina mama wangra hota ya mi hyiram case number 1 when do you say mrom kumase or your complainants accuse Commander Bua Ghana Pro Service hey atiato mu Commander ohini how dare you court na police pa na mkofa na sema bre meduade ewrade ne meboa for papa so mi mu fa mi kosuri Auntie Wendy ya wo Bible ya wo Qur'ani eni wo bodu ya apede kan chompe Bible yo is the champion jemane na Bible no krebe adu pacho kadimachi eya me Wendy osai kramisem Bible sasem wa meken no kretrodo kontomponi onyame boa me all day in court obapa ewiei pacho ewiei de boko me ne be me papa bi ko twempna e friend Commander Bua hutie ohini me pacho friend Commander Bua no Zongo police station e ona na Commander wo ho ona ne twempna me pacho ai o ka kire me say na yire wu enti okofa police ni ba bi ene ne wo ye na botere na ushia no edi sen ansana wo bo sa amani pacho mi shia no be adama na o sha ase so wa kasa achebe but some fa ma adwene ma enti be bosomi achi ena me se me de be hwehwe ahwe enti me so me na ota ba me ho pa ba me ho anopa awie anwumre enti ma me gidi ese eya ampa na police ni na one ne kwa wo ye no o se police ni no so anware no wo de ne ba ekwo enti se so no nko anete no one ne yire na wawu ne de one ne wo ma e wo ho na me so okay mat sa dia me so me nko ana me wo ho nti me va cho debi eti di verbo so me miensa kra na me mfa me ho ma no enti adan me ho na ofre me kwasi ade bia no ofre me say okọ ahemfie na okọ ye no o ma anya aduane tina me so me ko sentence ma pon first service ma bafi o wa ahemfie akwaside okọ ye kom de nti na me so ma ko first man safi na ma no so sadia oba efie na amenya aduane ma no na me se matintime ya anwa mo oba ye no obedie ti ho na one medai
Oh yeah, mama. Me pa try. Me pa try to ne me die. Me nyina mama mu ho na. Ye hwa mo no awo no aye se to Jimmy o senso. Fucking US you senso de new. Me pa try ne to Jimmy. Uncle Sam. Eh you one pa. Me pa try me chikusia. Ai. Na film. It's in Patron and a driver and a buy. Not driver didn't know. And I'm missing to it. I'm Mr. Wonko. Was me, Mamma Benjamin Home. Is young fit. Patron is young for today, Anopa. It's was me, Mamma Benjamin Home, Mamma Benjamin Home, and all debate to share the stretch. I say, there be. Oh, Fimo. It's a free walk on now, Taba. Yes, I would meet to American. I mean, so me a word tell. I walk over also say. Proceed for to see mushy. The patcho could be in the I'll tell you, God. I know Pano and Wama, you know, Papa, Prequato. Anana is slow mush. Slow motion. Slow motion. Makwa sari di eni semu akoda. Jimo ala wale ye boze mambale kuta. Ndiwa mautu. Me pa try it. Ye wo pepa wa no se di bibi ensi. Oh yeah no koy. Ye to aso baba. It's a free walk on natural time be oba me ho. Oba no ko. Afa die. A woman and yin say by, Tinin say by any more. Send on the crop a pension, na Miss Minnie. Ain't see Obama one Saturday, no so pursue whom my mom catch almost so on the menu. Timidly I sent Panama made him coffee and my many papa me more home. Ain't see a fade ye. Then Wednesday me call hospital, me call no why yes, or pension one can't you. I'm said that minimum she. Obi Saturday your Obama ho. See, I want to miss my friend. My friend, after a block the numbers, because I'm in German, punch me hospital, my friend now, I'm far. Not to insist, my friend, I quite see an up and block him in numbers. Miss Minim baby, or Siena Zungu or Baba could show me moon or to book room, but I'm quite sure baby, or to me call book room. To make a book on police station, a pine be that what the queen feet, to make a police station or hawk, and I'm who saw the care. Till no one Jina no say, my wife who feel no quiet. Now, Mr. Wife now see wound was me bois, ye. Now, was the son and near man a quay was Saba into nothing I say. No man, be 4 or 5 months. Nemra mu dating one coat, son. Me batch the bonum and never me, but catch them sort to work or to work room. But some in crony feeder. Yeah. And see, I know synergy. Ever when I'm say, was me one person me no me catch or say me a year. Na kana me say commander boy na yesa. Wonim how am you come now be me say. It's not just any say na baby na me say nyashi. Ti me ne tete wa e di be 2 months na me hu ni fie no. Kasa me kwa no so ma me 1,500 sa me fa nko say nyin say. Ti me gi sika no me anko. And I'm tired call hospital. To a friend I'm catching say my uncle say nyin say. Mean to me. Akola wanya boso me na ekonum de. Me see dem na makose no. Enti man say no. Ena o sha ase safi de o say hwe me a. Ti afi de ekodrum baby okbekra me so okọ ne krom. Afi de no so no asa block me lines. Me friend na me nsanka no. To ofi ne krom by no say ho nya service. Ti obeda me nchen ma ade chinye. Na me sanse na obi a wo se wo yire no ofie no. Satam no a na fedi wahu se wo yere me pa twan wo san beda wo me pa twan na nyin sen so aba oyo ho adwuma me pa twan eti ele afi mu ko na chese mo die kire se eni pa ye wazan sei wahu nwe ho so for mama na nyin sen na ba wi na nyin sen na ba wi na de be o sitina papa panimu commander mu a wozo no police station there aha manje ni so betumi atwa intro bi saada panifo ye wa enti afedi o success no wo hwe me ye bibia kama it's not saying say e da no me da no afa dru enti na nwumbre okọ ya afedi ma ya ase eye me ya mi ko dwan ma ya ase na me say okay ma me fa ma dru bia me ko dware na me ba e be jai me ko dware afede mo dware ho mo jata na me tina ade asanyu be 7 na me friend ka kire no so
ebeko wudi bi ache ebeko she and I see you nti ade chi na still na me friend am say me call hospital de bi am je see to me no anu odene me call am say akola na wu be 17 hours and I see am say baby na wu da me yim that time no wanyi say nya say na me 5 months cause 6 months okay 5 months 3 weeks it's am say baby na wu da me yim just say me operation to doctor no kwado ka say that day na me kwere some nya mamra no munyi akola no ti me friend no say na Friday me friend no say me manya no Monday yen ade bi wa papa no ba wa ususu so de adru fa won e di say na wo call hospital ade chen na me call hospital na nwumre ono kwa anopa ti na nwumre me ko chen ya nwumre because said you almost 17 hours say mere ti na che say betimi I say like yes nwumre no betimi call so sa you trust and doctors na ya omo yi baby na koma ye fita and almost ma fa adro bi am se da bi na ma pai na one me da omo se ofa adro bi ana doctor si friend na so omra wa amada ti me koda konfa no chi nyame nko anka manti ase ade ami kom commander bo ade ode aye me na eja and the hospital ho ba ye ohun se ni so no and the kabia obakra na oja ne number ma na sese se edro bia kra mehia bia no omfa nwo me oba betwi aka tende anopa no aba ebia no aba nwumre saa ti anopa oba ono be ba abayi me nyema na aye fi mu aye moja ne ade no oba on atop flags no atokoko G junction no atop pad ne panties no de aba bibia mehia bia nde manka na meboa ohwe kama eye bibia free wo so no nim dia waye enti oyi me ba afie ena me ka kire nse ye dia akodu no ontina ne ba bi na me ntina me ba bi because me am won kula mi ndada na me hwe me ma no se da bi me de sobo obo ne se wono na ayeyi akofa dro dia animada enyo ono apese o kire me so opema asem na me se commander boa da bi dia awode makodu no eye enti ode kakran akan so sha se so oba ho afedi no so watu akotena taf pankro no oto won me pa try when see se pankro no Assemblies of God for sorry for nechi e ho no watu akotena enti me de na menyim hwe na me yare enti me kurokura nkoi ti be 3 months later ye yi me June enti ya me September nim no sa sha ase so sa ba ne me asa abeda bi so sabai mame premain edi asem no adazwa obieti o na chese me mama you ya chese wako wo kwa denti se wasa kwa fi mama no wa fi opo amenyi ni so for me ampa e allegedly meti okra amenyem what's amenyem that's right me ba ka chem say ya mo papa mama na bi no mo pasi etimi o mama ile wo mu wasa fi mu bia mu gon so for me fa abi ma to ha hele fawom so for me o oya police commander o ti nya me bone na professor che me so pe masem yo enti ba ko ne ayi akola na anya timi we twa utrosa ne yirewu wo boa one insane allegedly una woka wo se wa fedro ene wada nyame nko sister to aso sis of mommy asane menyi insane me ka kire no ena osi ne nua wu ni krom ti okwaba enti oba me ho Wednesday na so be ko Thursday na obre miska enti afide 1 week atwam 2 weeks atwam me san friend na no asa block me number bi ana me say I didn't know what's up papa yesa says men send him baby or tina be sit na my hospital kra enti me de me ma me phone friend no a block no me papa phone no a block we phone no a block na me say ti me call baby or no na papa had say what to name oni baby or pankro no Assemblies of God asori nachi o si ne dan o enti me call am bisa police commander na o si dan na obi akra be kire me enti me ne me papa ekwo na asori ne o ka kire no so for say na waye na so for ne se me meka ho ai ma me ensa ase nan Allah wallahi na oba asori ho kro mo de ne nsam aba ho eye pankro no Roman
so fada tade na kai enti nka me nko saman no wa ahemfie na me se o ka kire me se ono otumfo na to nsa didi tine yonko pa fami ko so bim pa chao resign yo kani eni wo ni mate o se ahemfie de ho na odi na agro etanya de am de kokra na ebe ye bibia eti da bia asama na o ka cho na me se ma kokko sama na wo se me ahemfie de ho na me di ma agro de ma asem ko kokra nkosi aga na de se nyin se no so onya na me pa cho o sa blocking mi bi onti ehu ni fie me ne me papa sa akọ ni fie kwa ne ase watu kwan ti akoto boy bi wo ho na na yesu ni ho ti akoto boy bi na me papa sa ba fie ti the Monday no no ankasa frɛ me e na o se wo ba e wa bete se ya ba ho na otu kwan afi no aba enti o sa sha ase so o sa ma miska afi do wa miska dube 2 weeks anu asa blocking me o frɛ na on fa wo the different line e be frɛ na ma ade ache on fa eti me sa akọ fie me kwa no ama misika o se meba ho oma eti ada no ba ye e be di me ma me ne me papa atem ka so we ba ho no ba no pa be di me ma me ne me papa atem ne nya asem ketwa wo se me ma me ne me papa ne edi sorry a o mo de me o me papa na edi me ba fie o me ma me so ejimi fro ba so o hwe se me papa mfa me mre fie wo wo so ane ma nya o me me bi ani ho emem ni ye fie ko mpa cho de be me bi ani ho it's obaya esa na me sister na me maame na me papa so ye pani na me sister na me maame na me it's obaya esa ade no no sa akoye okoye mante ne nka bi enti ada no me call hospital on the 7th na me de hospital bi number friend no say asim baby no entumi nyi na on person mo ye me operation bim because o ma nyi akula hwa na we se suawu enti omra na me nkoto me ho niema e wa pe no blocking me bi e na ade chi anopa me coffee me friend no ti me friend no se me fa dro ni nhia no e wo pankro no ai adro ni ase me nkototo no me fa nhia no pankro no ba bi the money matters me pa chan no ne me nkototo ti me dro me friend na no fa na me ko gina ne fie junction sister bi ho na me friend sister ne se me se on hwe so ho a ti sister ne kwa na o se me mra na me se on kwa na o so ne Nigeria no ho na o se bra na me se ama me nkwe so na enima se won beka a kire na yire ti me duru am bo pru a obi epru na po se bra be bo ama ne ti na yire na twene kwa be gina ho oba na se we say na o taata o so no wonyem no o se ai o de ma ne mra inside me so me nkwa na me nam it man ko inside am gina bonti na me se me mra inside mo mra bonti ne enkasa o se me se bra inside aso ma o ma de en de ko na me se memba etie na me frɛ man biti ya area ho minim so mo to abeta me frɛ na me so tin fa na o se me ti around ha me kire ni fie na so minim ho me ba sesi a ti me hia man ne kwana na yiri ndi machi wo kwa hemfa wo kwa hemfa na se nimpa kra ho anka me se nko be so mi mu eya no abeso matade wo kwa hemfa ya na me se me kunu frɛ no wo kwa hemfa na me se me ko frɛ obi aba so ba ni di machi ama me ko frɛ papa ene papa ne ba ya sansan ya chi ba ho afi de ba ye bedru ho no na oba na chance say was a gallon bo bi no benya no otobo me wo na aso ni mikuru nyim mese wo nyinsan ne wa han na mamia mese meje wawo so ne nyim efie be na ade akula ne betina meje wawo wa ha no atam we no ato atam entina me dwane se da be ya wo mpram because already papa ne gina ho no osere etia na mapa na me ne koe no oba ne tamaba wo de bebo me it's papa na me ne koe ni sum ne se onim se wanyem na watam aba de bebo no hwe ne condition ogigina ho ade abebo no papa na papa ne sorry no be bam papa ne mfimfin se chechire ne nsaka ho e bam ne mfimfin se ne yire ne fa ba yes ti ne yire ne te daba ne to no sha ase de ne nsa e bo papa ya ni so ne na no eti ne nde area ho for metiente ni pamro nti me yi me phone se me be video no e na ne baboy ba ko e fa machi be bo mani we se kosua no so ma me tofo si me tofo na nyina ma so me ba kasa ni nja me kwae na o se me ma ne hwe apemfo book no a chese atredo na me de ma no ti me de ma na pe na oje na otokren dam ho se so ne na yire no mo ye nde me de o pata report me papa cho me kasaba ye na kasaba ya brenit me kwae na o mo pata na me fa ha se ye kopankro ni police station akoye case me kwae o mo te se ye no mo se o ye DCO piansana or retirement into the rank the bro ye so yeah me fa try pankro police station o ma nye case amame yanchi police almost in the rank bro ne de so obi ani hwa eti men try na
Akufo-Addo ebo ne enche Ghana. Wutie ohini. Enti mentwa ma commander mra me gina akwo me papa yi gina akwa ama bo be 12 obi anye eyi amaye. Me bisa commander bom so mai. After bra na me kosi ne so no kra me kohwe akwa oni wo sister ba ko na eto me bisa na was me de asema aka me nim ho hwe. Enti na wo se me da me nam senya hwe me ko. Ti me ko na me ko pai pankro no roman ho bi se ka me ka kire father say na esi ti me ko o mo say assumption week as senti father enye yi na me ko cathedral se me ka kire bishop because we roman ni ti me waka ti me ko na me ko to papa bi o ho minim so ye secretary say when me ka kire say commander boa say na waye one Nigeria to agu me so anopai enya magima pinfo book no so and was me run the week na that week no dey omo de beko abo ho ntom be hu no no maka omo ne naka timemra ne na awotwe ne so ya mekoye omo say papa no kra tu kwan okwa akra oni wona chesa kwaye se omo be toso me and am say sa dia me de be dan mo because it's my pinfo book no kra me de beko no my test ni na wo wasaje no so me frɛ na wonfa me papa frɛ na wonfa me ma me frɛ na wonfa just me busi obi ani ho frɛ na yeah producer say ya frɛ papa ya wonfa commander boa now so fine Zongo police station sabre wasum wo man ya wo ahomegiem papa o correct ye nya wonti ne me abaiwa yi kan nyina no allegedly cause ye nya wo a wo be kan wasem na yesrewo se fire call no na yempe asem we pomasibre na nye asumdwe me be ya yemfum so bebre cause kwan a obo na mane yesa wo de na fefa so no na nye senko betina ba bia wa begine enti ye paachew me paachew obi a wasom wo man abo man ne ajapade ho ban akọ wa ho megye mu de sabe unya ni paketo a kensesa asem we kura duru ha migiri se amisa wo frɛ no no wo frɛ wo na wo fa kema ha ene na pinfo bu kwesese wo de kɔ ANT mo ANC maganze continental enti mesrɛ yewura ye frɛ wo afa na ye hu asem we pumasibere kopem se ebenya wo no ye de ya somu no agire owu nkwan wutie ohini adazwa wahene mi dase asem ya ababa yi abruso no edos na emususu edu na yemmo ni pattern em say woye emfumso ekakra enka ohu baabi aya nka ekro no na ese nka otwa so ebe se bema ya wo se wo pewo ana se wo se wo pe na wonnim so wo yire no wotimi kasa ne yire awu abranya ne yire atiase eno no enkonkoda nyinsan ba mu ekwan ya odene fa so because oba bia ni ho no mo ya asabio wotu mo je betimi atu prekope je se bibi ekoka akoda no ye de ye nye nhwemu ne ho se ya commander hello maybe he'll get back to me. Hello. But if you get back to me, let me know. Don't keep me holding. That is true. Hello. That is true. Hello. Yeah, somebody just called. That's the woman. Hello. Somebody just called me. Hello, Commander. Who is speaking, please? My name is Ohinini. Speaking from Sompa TV, Kumasi. All correct, sir. Mm-hmm. All correct. Yes, I'm listening to you, madam. Do you know a lady called Wendy Osei? What about that? Commander. Mami. Me pacho bebre. Mira. Me pacho bebre. Bra from na asem no yen kana sumdwe mra. Why? Bisro. Mo pese ye ka asema asumdwe ba. Mo tie ba ko de. Munti ba ko de. Anu ti na commander ma fra wi. Wada woroma. Mami asema o kan nyina mi si mi nyini wo boa. Until se menya wo de. Sa na me ka. Mami. Papa. O de so wo ye wadwuma. Me pa cho you. Me so me phone me so be ye madwuma. Sa na ye.
ɛna nipa fra na ɛfrɛ me sisi amino kɛfɛ yi me nua kuma yere online no so okay me papa ko online no so okay nipa ɛfrɛ me 3,000 dia ye kan ya na me ka me se na sem na wo ka no me nyini Mame, Papa, me nifie, me were from me access to TV, me access to radio. Okay. And for na me can be tell me. It is also asema o kan no anymore. Na sremo, ade na munya mre ma me. Enu wanti na ye frɛ wi papa. Ye pese enya mre ma unti wo no. Enu nti na wada woro ma papa me frɛ wi sɛ ye be ye ne dan ti da ben. Because me cry me catch and say enye nensese asem no ba ha eno so wo frɛ wa onyawo wagye antenatal card kanya se eba wada woroma tie se ye be ne de commander asem ni minim wo asem de ba minim me pa jo ntimiti wo kakra nkyerɛ o mesem bebre se be ya commander mo bra me na so Commander, me pa cha o minti asem no kakra nkyerɛ o. Yes, hold on. Minti asem no kakra nkyerɛ o na so mom de no kwan nyame anim ni. Me so me o office me ma. Na ma minti asem no kakra nkyerɛ o wada woroma. Me kyerɛ wa madam Chaso me kyerɛ o. Min Chaso. Mame. Papa. Me were from ma me. Enti me fra wo da bɛn, me san fra wo da bɛn. Sompa FM. Na so say onimisi Papa wose onim ho waba wo yere ne wo batu agu ne so abona ma nani ba ko afei eti fie de ni so obeba sa enti na me ka se papa ne nsem na wo ka no sabi nye sa ha no ba ya wo kasa ya ni aji ati yes don't talk to them. Baki vocalist ya wo shachira wo se mon kasa nkyere yate I'm dealing with my lawyer. Some person you call it sir. Why did you Hold on. I am speaking with my lawyer. Me ba. I am my lawyer. If the woman has a case, I am on the line with my lawyer. Yo, yate. So that Yo, Muria, no matter the I'm on line with my lawyer. Yo, you hear from me. I will come for a copy of the cake. Yate. Yo, yada se, Nami Shram, why? Yadamase. Mr. Champo Casa. Nena me can say, if it's a sene sene, and Yama esi a coin. Papa ya nasamo ababedru ya yenye humu eyen ne ye kura ya wo ye nya peso chese wo de bibi esie na awrai emfitiase no ne ekoso asabe ba kun bebe seye ekwan ya wo de no efa so enyina no na ese nkwahu se enka nyankopon ne kasa ese nkotwa so wonnim se no wo yire wadada no asese de wahu so wo yire edi wentine so samba ya so nka woto aso so ben ma ya sabe wo pe oba wo se se wo kan okra kire no a won pe enu tire ese se otwa nto enti awura obi a ya wo dadafo de ente se nka wo ne no eko ento no ye otwa wo no na mi gya so wo dadani ente se nka wo to aso se wo hu se oba wo hu sisi wo so sabe wo hu ofe wo bosi wo animonyam wo kron fata kron se nka bata obi ekron enso enyaba na hwete bia ya wode wo FM sebe o senya ha na waba na mokoko hia ekra enka bi kra nka bia nka entokwane adede eba mu ke bi besan ya aba nanso wo hini ni papa yenyante na no asem ne bese meka se bebre David enti no metwa so na pemu no ne nje ya wo ba ye hye no edu on mo a na ye hu ba bia ya ye de asem no ye da se yesra mu a obi di asem ba na nipa ne kura asem no fa ne ho no mu a ya na mu hyekire no a ya na mu pese mu kire se mu ho no mu nya bo kire mu munya botre pa na ne tie ni wo buo a me de ma commander wasom wo man
apo nipa ne japade ho ban nobody is above reproach and from so bia ho tisi anya botre na se ye frɛ na ne boss ya wan mo hyehyɛ kyerɛ mo yes ahanya koto so da bi edi asem wutie ohini wona wo so bi ye upone no de wo ba ya nke beka eti se sa no mpese ekono a abayo ne nsema sister nsema o kan nyina no yes ye de allegedly because yente wo de enu ti ne ma opportunity say won so ka de wom eti se wo man no aduru say ya se me for ba ne nanyem na me de adura fa no na nyin se no asai na me liva tu no mfie na me ne me yire ya bro no ni ya gina antenatal card wonyem ya man hospital na ya kofre na opa a wo sekire enso tumi susu jagum dia wo man no ye nyina ebekọ yanim wutie ohini ni adazwa judge that's it asami de said ye esitie no nyame anim ni tumidie last Friday na me ka asem bi wa ha ewo ababa wa bi ono wa kwasia ma ohun ni onye no se tumi nyina ye nyankopon de o because obi o ha onya tumi kura no a na onim se obia ni ho biam obegina nanim adi mobrowa bi asem edi amano because ewre se bimpreduasa wa hunu nyansa ni nyansa ne ni nipadua odete ho na anko nanso enyaba na papa panyimu asabi wudi oman mu tumi sei na wotimi edada nipa sa ene oyire Auntie Mary ona na oka ye ono no won kire ni die enti can allegedly die ye kan say ba dia dia no kokoduru ye no trapping ena omo trapo ewrabe set sade a trapping ye trapo ewrabe say ya de kire obi bi say next time hwe no wanko obi ekunu ho ebiom na fasua nyansa na ye sere say tumi wodi tumi kosi dia utumi emuru nyame tumi so na meka se woni nipa dia na se enipa ni kamafo a woni nyame na ayedai enya enti o se wo hwe niema yie because ya pim se ya akura nyame ene ubedi se dia ya kan ye no kra mpa dia na ye nka bi nso nkire emaba awa emo aba maame wadi kan awumienu entinka ewose de ekọ no osan ba ya nyame wa maye nyansa ne nimdia ye de tena wiase we yo ono ma direct ma meyiu enfree te bia bi mu na mom se bibi esia you have to apply that wisdom now who say baby ekọ no say na ekọ because automatically nyame emeyiu na enfree ho anything yesre be me bia ope bia wiase aduro o se yehu saade no ntro asome koye ne lie ntro ene o betwa nti adan na wo hwehwem on sa wo kasa no di kan kasa first one wan ko ni fie na onim ni fie na wasa ba second one so onim ni fie ko sese nyinsan yi ba ya nsa na wo kwhwehwe ni fie okokora nkwan so na akọ ese wan hia obi a enti yesre ye betu ye maifo se papa e de ato nche ye betu ye manefo se ne be ya niema se emma ya bra bom na ense emma ya ni monyam nti no yesre se ya momma ya dwen enna ho na baako esia yesre se twice is too much na timi ama ya bra bo no so akoso because wani mo onyam sese nka unya wo de na bibia eye kama me das me bei se wako oni be me bia akotwempana wadi kan aka kire me ne yere wahu se wo yere kedie be biem na aka edie be biem na aka se wo kotale obi kun ho difo judge menchia menua ba Josephine o asati mampon okay oni commander yeah commander ye commander asati mampon omo hwe dwumadi commander amwako ana chief Tugbe ono so chief Tugbe pa Josephine ye chemu nyina Yakopon ehira mo se de mo hwe dwumadi no wukunu efiri mu wa frame management mi akọ e ma ho nyina wo yakọ na judge wadawroma asem we na abeto no obia wo kwan sa asem to na
baby wo pe no de ko ahemfie ho court ho duabo ho so obo pare to ase egu nipa so ho se so obe gina dwa ya kanche ho so obe sma cruise ameko bu nipa ho obie wo kwan a wode na asem efa because asem shi nipa ana nipa timi ye ade a eni kwase oye na mibusa se sa people na wode hospital na mubondin say sa people no ana sa krata no ho ne wo asem ye ka ye frɛ ye papa ye nuanom gina kire a omo kire nsem mu na mu be sei papa no adwumadie bi ko tre o se de wo to bo no ho nyine hi se de wo gina kire aka chese wo ne gine ade mu ye de mu ye papa no yo no nyamfo ye ba ye jaji se no waso man no enti wo de mu me mfrɛ no maami wo ba ye no be kana asem ye wa ye so ye adwuma ye adwuma se de ye papa no ti office o mu ye adwuma no ye so ye adwuma edi so obidina semba ye mpam no dabi ye kopam wan ni yesu die ne bedie edi si ye free ye papa wo ye nimunyamfo wonim kasa wonim de wo papa no kra o kasa kama na o baby se kire na no tete kopo o sa sam no edi na musem ko papa ni masei ade mu ye mu nye sa mu mra fom na mu ma papa nyi va tia na se wo mra tu said ye keka koi up the earth onye fe sabi baby a papa ya boni breadru what I say no de be ma obe ya ntinka sabi na papa ekura so de ma kwa ni be ma dabi de na sabi o se be ma kwakofo ba na so wo yira boy news enye news asofo kra tu esem ngina mu twifam o ye twifam sa o de yi ko ngina mu twifam de be na esida eti judge aye me ya say ye nuanom anase ne manom ebeye don't speak to radio station go to court brafo na brafo de ye ete brafo ete o mamu nya sa brafo ba ye de ni de ma papa ana se ye de brafo eti ma ne ko sa almen kasa na nya hanye ko court ne yene court wo ho na so yebeti ma kasa abawuram yebeti nya kasa abawuram because nyam na ko kache me papa say o go fa ne be ma ko to me nwa ba na se me na ko kache no wonu na sia no no se ne pe ana o ti ase man ka je bone de bia me kasa oba be sia wuro no ho se be ma ne na body be ne wom eye ingo kam abade mana be ma ne ma bone be ne wom e wo kasa o eye ingo kam eti jeje sere ye wura ye papa boa ye sere papa ye sere o mi ne twa asem ni twa dabi na de sese wo ye no Josephine ye mesere ntia wo nua ba no ba no dabi Josephine mesere na bi wo wa popo ba ketua bi escalate na seniema eti Josephine mesere o ene wo wura nkasa mama wie ya wa frɛ me pa wo de chopa ne komanda isra mo o se de wura no mami jo ya da yes no ene papa nkasa mi de wo buo soronko ne kwasem obi a wasom wo mind de sebi mpred onye ne paketo te sa sofo mi wo buo soronko mam ne kwasem mi ti mi ntira nkasem boni bia me pa chawo ye wie so na frɛ na ye wo kwan ye den be fa so ne kwasem nya wo an what sabi wo fa na anya boni mpo nya nwanwa anya boni na so to ne out wo fa ne kunturu na ho he wo benya bakura eye sesi eti mesere Josephine mu ne ye wura nkasa na ye wura mo wo achenya ne ye nyu firi ho na ye ma ye papa ni monyam no entrase ye ntimi se ye papa da bi enye ne sa na mu sa bo na hawa wo nse ne bo ma ne ye na mo ne hawo dia ho so be se ne bo o da yin ko na no ya maami bi frɛ me na me wo techiman o se ne ba ne ata nsuta e frɛ ne mambroni o ntini bo ho okay o me ewia chia o kwanso nkoso pa ati se wa mambroni o so ntini bo ho no wo fan aya yo and our original diner Sunyan station me maami anti mage Margaret Aframa nyame hira mo da don pa kwasi ni moda mu de musika mo nsa abode Finland na mo de bae hira mo ena me ne mam se wadi nkoma o si o na obewe show no ye chia ne papa o Dartford near Greenwich e wo London and ye ho ye krokese me chia no ho ye krokese zipe say yan kan kira wo se ye kwanfo fa so aye tsunkra edisi kamane ne kwasem nti wo dia abeya ne se obefa fo no adale *270# option 1
obeji hu nsem tia we bi uwie na wo send this kwa be fa kwa we aso na the option 2 sika ti se 10 million bi e be che 10 cedi ye no ti ye die yes kra GD pa pay yes GD dimpa eba mesha o maka mo ho wama ba we dimpa gasto and dimpa menslo plus omuni modwuma se na dimpa eba mesha ne de se malaria yare fufu a e madasane anu moto na wontumi ne die eno ne ekofe for bia that no boyfriend Samonila Taifi oba betra nso kese ne ma de woni to tutu obese no kra nja nan na wo fe wonya dimpa eba mesha no ma wawie wasem wonu ato ntimi ne die no bedidi ama ne padua na hyehye te sa akoso atiwa wakwo ba hyehye e che wo benyem ketwa wo benyem biem anyasem ketwa na fe woni padua no a emututu wo no adwo form gasto mesha ne de wote a na kyese eye osa yade e na etu ase kra menstrual plus no e ma ne mema na e ma bra yo mu hawo nyina ejini nyina free ho na face infection so vaginal discharges esisi no benya bi o misi eba komase jeff eba mankasim pena eba cape coast nimde eba takrade na naboachi won krantema na fe kus enso ashama ko pebi to no 0248778899 nani yemo enkomo we adwumade fufra ye de bram ye se odo so mimu beba so ya wada anadwo no ndu kopim du mienu enya asem ketwa kra bomodi aso ni sompa be hwabo mu na sompa de e market papa eneseba industry for ne ka sei omo ka sei ya kire wo se ade a eya sensanwene ne atuagu nipa da sene wudie no ani say ye pimples say ye freckles say ye wrinkles and I say razor bumps foot rots on and nantetale enye kra chicken pox ne ring worms and pompo honam kankan ene honam nani ayesa pam unya ns ointment eboama wedie nani ye kama na eboa wo no na etu de akua enso efri ho eboa awake natural capsules eno de oba ne be manyina epeja immune no system no na mema mudu siani ma no mate akoda yana ujunso twa no yade ewom untumi anunso ye wakono no wateko gonorrhea ene chlamydia ena dia beduedue wo so a ipacho we ni dia beboa wo so aba penfo nka wakoda wunya mfinhyedu mienu so wonka ho ubenya bi e wo Kings Walk Herbal ubenya bi e wo Hortinated Herbal ubenya bi Afenisi Pharmacy Rich Jones ubenya bi Koforidua Gabon's Pharmacy Delight Pharmacy and a Drug Rights Pharmacy Benal Pharmacy and Koko Owusko B Pharmacy Hillside Pharmacy BB Pharmacy Kaswa Tribe of Judah Nafe Kumasi Dan Heba Kolinak and Afe Heba Freya in 0240 0245 079915 and 0276 537 701 nani yen emo enkomo eni daso wo heba clinic Dr. Elda Wusu ewe bre wo nyame amane nim dia ya dia free enfusiaso se glaucoma, eye pressure, low vision, cataract, myopia, congenital effect, traumatic effect, narrow angle glaucoma any yadia wodo ni nyina da eda se onyame amane tumi ya wonam edu papa so any onyame tumi so besa yade ti say stroke, diabetes, prostate, typhoid, coco, any infection, any malaria, any tipa yeden ding yade any fibroid body nyina da Dr. Ede Wusu eka say takrade yewo Port Cortes yebe Archbishop Portage Girls Kumasi Kwadaso Estate Park and Tabora Alaji Walako Junction Freya in 0559 901 234 and 0596 198 884 Yemoto ni say in God we trust. And the Osu 21st clinic. We are the sciatica expert. Utwas inti tron sama. Ye kohoti. Esha overseas.
ye ne edi kan me do me di Tuomnika. e se anamo edi kan no ni tie Ya die bia. ye we overseas ye be afa radio kransa hida do nya be ko dan no mu ene ebuto tachiman ye oje o ma show ye papa 05403111 sciatica expert 21st clinic. We are the sciatica expert. Ye betwa so ye mfa frefwe na ye mra na fe doctor Kanisa Belande na fe ye ntwa so 05549319310548. Hello Rahman. ya jumpa chodin baby akase free yo yankwe na ọmọ da medin ho ya papa ya botre pacho ye nya ne ti brafom abi eni bia wo dia manu ya me dress am nyina mu di adanse ai ọba na ko mo kan se na ko mo kan se na ko ti di aba na yi ko ma wo ye ni de su tu am de man ne se da bi nje na ho papa to ni mo de me kama kire ni da bi nje na ho papa ti wa padia o mara ko ta o ni yai that's it yeah that's bebre. Hello pachodin baby akase free pacho say my unit o fa ko beria mami you mami yo ani wachi o don shawo ka che papa sorry adwuma sana ye ye ntie we oyini o ma me eda wase papa pa so me damase onya me shiao amen na ka che po kwabia eno mrasa mo asa na woni sai no be ba kuma sia me ba woni wona kire me asa yo me tia be da fo ni nyina bi na kan se min ka se oba no le mum enipa emo ani enna ho kwasem esa se mu di entia obema woni ne wo ho na wanyi nsen na wa be fawo na di nsen asai na wo da su wa di ta ka cho se owo yire wo di akire ye den Kusa ni tu na ye you. We know you already are in the now. Would you say, grab the sin away to now? It's your money, you know, not the point American or born Nippon or the answer. Actually, Nippon Junibu. It's baby, I will commotion. That's baby, I will come for one guinea account. This I'm going to say, oh, yeah, Jumo, so yeah, Jumo. It's also he had the Nippon baby, I won't pay. If you want, on certain keep this government. It's a penny bomb of the data and what this kind of come one. No, I think. Of course, I didn't know. But not a near now. The back, this is a linear bow. And the hero said they want a young one. It's my name now. So some said it. You know, big one as all worry and you tell the year yaba. It's not a heaven. I was in you. It's someone in now, so you're Burma, so you're bad. But when me any. It's also we are seeing number two. Emunya at the papa. Yeah, that's mommy. You hello. Oba Paudine baby. Me gasa fi Kenya. Young quay. Pajana na oba na mistake. Mistake the way be pan. As I said, mistake na ya baby. They said ya can ya see here the betia. Fine one yard. So no you know what you're going to know my bone no training. All because I a commander. But you say, your commander, and the man. Then your case is here, the banana. Another day, they blow up by Musa, commander, and a president, and a senator. Well, look at Mamma and what bread? What would the right situation teach you? What bread or so on? And to commander, no, a commander, and so what? What do you need your man too much to do? Only answer the man and a young man of one ton. Make out the what you war, Babasia. Young who bunny. I don't know who can watch him plan the one content to say, and I say 124. A woman said, I don't worry, I will have something I watch you. Doesn't mean all Kunana and some one say, Aquana. Mamma can match it down. But mistake, the nearly. Mamma Darcy. Yes, yeah, Darcy. I drink Shrewok, Hamburg, Germany. I do a Michiao Mekuma. And so, Mekuma, Amsterdam. Amsterdam. Michiano papa ane bi refini din Ukraine agere o ka me na me hala me kuma papa. Hello papa mame yajo oibo ame fa papa bi oibo na shina yankwe ya fi o keke na papa mame we dey wa o ko ibo lesna ma kai wai kuma part papa
Just do a money before. Say, I am young wale. The best you are fair, almost see or more wale no. Or when it me fair, you ain't me your bar. Why would you comment at the IO? Eh? Who call ye? Who na said the one man. Wakata will say, you say, no, now, yeah. It's not so can't saw a commander, no. Namudi Muhammad, or a minister, Namudi Muhammad. A young man, woman, in that home. Now, so for mammy, commander, no one know. As I come, my stepping chair, commander, but and not as the Cafon or Yadia, a Macofa lawyer. Who does the Amacofa lawyer? Who knows the lawyer you are now? What a phobia. My only now, who's Jan? Now, who Jan, I can't die for car. One day, Ibo, what's your friend? I found one. I know Bravo. Too much I know, and the account of Bravo. And you like to Bravo, but will be added in Edmund. Ah, every Bravo, I going to do. And I'm a Bravo pow. Come on, the quiet and the cover of one of these today. Pacha, Ibo Midasi. Why, on an envoy, what's your friend one him? Hello. 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 Pacho nin baby akasefri. Papa ni kasefi tema. Yo oba pa enti o. Me pacho ye fense. Sostano. Sostano anya ade amana ho. Nka obi a wetimi aka cho say ye fense ni yiri ewu. Ah o de si o, me se we wu ani se ba kwa ba o de dro edwo ba be da ma say. Penye nyame adoma nka obetule wa ka kwala no eja o mane no no wanje wo sa na se me ji we fi mu a watia ba be dada no so se di mechi wo ena ko so no mani nya no ti se oye peni ni nti no obi antimi di na asam na president krampo no yetimi chi ne tum president a o commanded on krampo no yetimi chi ne tum so dia sama nya da. Now, I'm so papa when you're in so money be. Which is the same mistake about you to why you be that. If you can't go far by ye, not what catches so dear Mira. May I hear Alana say, Yen Shen, or you are now Alano, or your engine and Yen Shen. Never know Mamma to good so. So, we look papa, who Colano, most of one man, and what bomb we are, most of all about. Most of all, what in the other winning? What in the other winning? Ah, Obiba, the Empono Pano, obi kuniti kwa wana otomoyela. Ah, oni nipa so kan no kampono, oye witness no kampono. Wasa ashinaka ho. Ana ya ade. Ye da se. Ya producer mo de e nkrofo kun wa e be promo da. Hello. Acho din ba dia kasefu. Hello. Hello, din ba dia kasefu. Hello. Omi me dey ni Kobi, me kasa Pishodo. Yo Kobi yanko. Me kasa Pishodo. Kobi mentie hu o TV ne so kasa why? Mami, your friend is saying. Commander na odi yam na small. On the way I'm gangali I will get somebody for that. This year no odi ngala so dey say let's hear question yeah you go trap and man won say commander from sana wo ti ban you but ya say hey e me gina fon so me keka ensem hunu sa kanisa Mommy atia to move akwaba yeah ura eye na so me das sa body me nsaka wo ba wendi wo na esisi form no no wo ba papa bi pa o wo se hunu wani abre wo twa mu kra no se kafura wo na ya wo di gina form ni wa ya form so papa wo ba ti se manan tribi wo se ko se wo ye na wo na me pebe ma foforo ma chi tie onini adazo kanisa ye ni oyini ko se wo ogutani mo wo twa mu kra no de mani ya abre ba majai ene ye hweba na hye ne yem no na wade ni
Any a fan on a good show, we are no way. Root here or you saw some is will be but some is will be because I said the same. But it's all I say, well, Yadamasi, Sompa at Tifonia before. One would teach my name, Cransa, a teacher, one was in a ceremony. And someone who do Yana de Bia bar. Yakano, a percent, and no who do I would just on the dorsal. Near Chow, dear, ye, Nadia won't no more. A bebo mo yadie asietu enunti na ya na eba na eni abere ye kasa ye wo vim ye kasa ye wo vigor ye kasa ye ni abere ye kire wo die ntira ye se koto kanisa na onum a eya na de eya manwo ho ase ye ba ya ye start say ye ba TV so nchei ye ba radio so nchei nanso edo no ya ye buru mfie du na wo mo enum bia no nyame adom eyenzu so papa emawom ene mete nansane ne mekoye biase na se de no amanfo bi di kanisa ho adanse no na yema hoahoa me pacho wo a wo tie mi a wo hwemi tumirika bowura doso bi ebenwo busa se opa kanisa eduro no a ema wo yade ahodo bia ya infection ana se viral infection bia wo widiem ekono to bi nanom na onom a eno na beboa ene messages a nka me pese me kan doso amanfo said you must send messages and I don't know you say I don't know be a meto ase twetwum ye ko edo ama misisi yade ko ma ya se awime e ko obi a se be ontimi ni di na ni subiri no e bia ni ti pai no wo se yade bia ye no so krankro yade bia wabodi na mempese mabodi we kasafide so a onu mo ye ko nka no na I imagine say me be kan bet enne no wo de ma menchechire ma bibo so ma hwemu a eno ye de na mum di adanse no wo fie ho kotobi na di adanse ne wo fie kire amanfo afoforo a omu nto bi da eno na betimi adi ho adanse ya eso nti wo de wa wo hwemi a wo tie mi bia no eduro ya me kan wasem se eye kanisa ya tudin kanisa no eno na utobi a wo nso bedi ho adanse acha afoforo no mu se eduro na ye bo ho adawuro ye kan ho asem se usisi ya wo ya honum ekọ wa ya se twon wo to ase twetwon wo namu wuti wachi kese wachi dompe eduro be ni ye kanisa ya bibiduro ye nubra ne habama medika ka che se enubra ne habama ye di ye kanisa no se mese me bubodini ne ma chechiro se de ebiti a ka be ye wonwa eduro bi na anu me ka asem bi chiro bi se ohini ayi eduro no a ehun se ye di etute efiri eni so ahaban bi a very wonderful ahabanu ne ho wonwa ba sa abankro na no obi yare stroke yitimi di tu na se mareko abankro na obi sebe nani etesi nani so a ye de to konkum no wo hwem na eta no vepa no etimi tu nani eta ni firi so wani sisiu ekro wani so antem a ebetu sa de abankro na odo ani asim sa abankro na yes na ba sabe eye family planning sa bankro na she obotom kra sabe so mesreo na se ukonye nkwanhie kra sa ban timi bo ho ban enye bosom we nya duru we nya de sabe se wunimu na wo ya ye se ye bosum bi ana se wasom bosom enyo bi sa na ya na kanisa no yetimi tena se so okay se nubere nya me abosa nubere haba mayi a yetimi di boni pa ho ban yetimi di ma sabe yade ahodo bi etimi tu free nipa so do ya ade ne yentena se yenkika haban ne sa ne o ma ahodo sabe school di amawo ne afie di ka ho no yemfa mbo ama nipa yade asientu kanisa enunti na ama obia ya obenum kanisa ne bienu nyarewa wo de etimi tutufiri wo mo so no ya na ebro adwen ne ntiase so nti wa wo hwemi a wo tie me mesere wada horoma tadura ya tro ho kanisa na de yade bia ya wo so a wadwen kire wo se yade ya krankrom yade me ya enye yie afei manum adura enko num bi na hwe ma me bia kam ya sama ma manije o se manupos akano na ya na ne ho hyehye no ya na sebe o de ade to baby a na ne wira fi afei ho a ono atimu se enema bi a ya na oye no ne ho timi hyehye ne basa ofiri sebe ofiri adwaye we adware a wo ba na ne ho mfiri mfifiri o de ade to ho a ono akrobon so oyi ato na ne wira fi yes na ya se eye ne ya ne ho enti esi nkomo na obi ka chense ebo se de eduro mu di ho adansi ebe ya akoto bi nanom oda mi ntwa no doctor me call ye no me call chini ba ho yes
anano nka me friend no I know me say nipa be me ensa ne busa me kanisa ho asem e wo dan na me ko chi ni ba nti o se friend ma din kan friend na no ne bo mode en wadwa no mu pebi den wo dan ye de bi be ko odan form ye srem ye de beba ma me na asem o kan na me guso American ye me won se sɛdeɛ na ne ho sikyi no ne na tumi wo no na yɛase yɛ ne ya ne ho yɛ ne basaa no wɔnom kanisa ne one bottle pɛ na ne ho atɔ no na afei ama wagye aduru sɛ sɛ na asɛm a yɛba TV so yɛba radio so a yɛka kanisa no ɛyɛ aduru ampa na me sɛ o na sɛ ɛnɛ yɛ akora no papa bi a ɔhyia me ɛne ɔka sɛ yɛdi nkɔmmɔ na obi bɔ ndin sɛ kanisa no sɛ o aduru yi na anom kɔtɔ obi yɛɛyɛ na me say ne ye ne say wo kan sa dia me ne wonya dwen na ne ye ne say o say e mamaduro na ya mo nchuro ngan ho na me say enye be ma de o nu maduro ye se de o si ye ne nsa eye o na me say o ye ane be ma de o nu maduro a otimi pim a eye na mmom eye na wi abo ntimi nka se oba kokko timani wo pim ko nanim a ya na ahomte ahwe na eja wi abo na mmom be ma nu maduro a eye ntini no mpem adwuma afi ebo ma yi yade ebo ma umi so sansin nya ahoden de ma yade eduro ya ye ka ho asem nyina no de ma ne ye nwonwa ene se eti ebo ase ena no me kire obi se ohun kate a yawe nka normal kate de eni man se sebe yakoto ne yade ahye panu mu ya chibi na yade ayo abekwan yadie ba nkate ehu no ene nkate ne pa no dwuma edie no se ye betena one day ne yato ebo ase se yenyi haba mebia ebi afama ne aka ho asem nunum ne aka ho asem ebia yi abafunkate ne aka ho asem bomagu achi yes ne aka ho asem ne yi ebia bode ne hono ne ebia kwadu saa ebia bofra ne hini na ne nyoma ya obekase ne nti saa nyoma wenya nyame ahihye se etumi sayade wahodo we ni yenimu ana mesrew de ma kanisa no agedin ni nyina ne se yeto ye boase ehunu se sen nubra ni haba me ya obo ade bobre wo bo ma ye no dwuma edie no so enti die ne ye be ya ye be ye ho ye betimi akeka bom manimpa no a asa ne yade enu nti na makanisa na didi ni wa wo hwame me se wa dawroma eduro no sebe enye kasa ne enim nti ne abaka cho se usisi ye o ya anom nkotoje ye o ya anom osire mu twetwe anom woto ase twetwe anom ena oti pai wa anom wo nyama no poso anom wo be ma na po be ma duru anom da bi de ye ne se eyi infections efiri so se ne bacteria infections so yade bi a wo se aye krankwa wo fa infection bia no onum a ebetu afiri so afi wo nso a wonim se bi wa ya ase hwewo wachi bramu wachi kese ye o ya no eko me pa cho fa na ma wi ne ye ni nkomo ba bi bia ye to abibiduro bowura ho busa se me pe kanisa o de nom na hwe wa na bedi ho adanse 0247 88 74 36 0247 88 74 36 and I say 0202 9909 43 0202 9909 43 kanisa heba center me pacho Kolinak Abidan Misty Dani heba bebia nyamishirawo bebia yeto bibiduro no wodi wani kire ho a me say baseline pharmacy nyamiadom o say bebi bia wo be hia ne ka bia say eye baseline ya kyerɛ wo ho a ka say wo pe kanisa ubinye biom bebi bia baseline ko bia mesrewo wo ne ka bia busa kanisa wo wo pe bia tu na hu baseline a o te say de wo hu ye na say de ye de ma no eye pepepe kanisa heba center me da say oba de say Auntie Millie, Michia wa wiai kwa nko so. Ai nyamishira papa onkra na ode ma mi roman no mate. Ti Auntie Millie, onyami wonshira. Abe ba clinic oba santo aba krodu fo na ekase. Wo se yade mojam yade te sese ka so onyami di tumi ama no no betonhia. Be ma utedu ya fon wa yem cross gonorrhea. Echire yade koko. Holding heart in bacterial infections your body say dwi maami abe na ekasa no wo ye hu de no ye hu nem ta no so apatrapa new site ye be apatrapa nkwanta no o se frɛ no 0243 345 392 and 0506 460 abe heba clinic Traders Farm Enterprise bidie powder black and yellow jai enya sem ketwa one of my woodrobi kotobi wa fed robi overdose sum na nom srade agi umoje ntrina bo so friend high cholesterol sum na nom
afei wani mu anyini so nyini fegu nsom na nom wanom senya hangover fegu nsom na nom wo halitosis fegu blush ne so excuse afei wanom sen na insana bro so amade achi fegu nsom na nom ya papa betu asia ma kwa shida chakopada ya mububom na uje ho anye no ma ye furu no kodadin boko na fe untumi ntan wo furu ahye no so ko pebi gu nsom na nom se boko benya bi ofredi men Daniel Pidan Kolinak and a Misty 0243 943 413 nani ye mon komo na ya advert no nyame adom maji ya tum tumo de ba ntia se ye na kakra na ye ton ye mani nyina enso edema mo case number 2 Juliana Ousu complainant Washima man from accused Mala Misty Ntonso aboso court all day in court na die be nyasem getwa malam yo Julie me wa Bible me wa Quran na me wa bodu ya pede he acho Bible akọ malam awie no fe no hunu Bible onyame hu mobo mi Juliana Ousu ba fefe mambro nyi peja Bible no mi Juliana Ousu kedi mechi Juliana Ousu mi kura Bible mpacho ma me ma ne so kura Bible sasema meken sasema meken no kretrodo kontomponim onyame boa me all day in court Papa ba fefe wie abeda wo ma mi asembe ne ha mpacho acha kakra na me yare me yare no me call hospital na omuma me dro so still na me ho ntome ti me yonko bi be hwe me na am de to na nim so ma yare me call hospital no me ho ntome ma ko prayers so still na eno so okay onim papa bi na nadamfo bi na akọ no ya ade pa enti obedi mani ma me akọ Julie mpacho na de ya de na ya ha me ba me pacho na me intimenda insomi akeka untumi na ade ne ba na me intimenda enti ye no papa ne hu mi asomo kan ne se inshallah obeti ma hwe me ama me ho atome malam no na oka so otu kwenti no menje ne number na 2 weeks time na friend me fe no aba obe me aba 2 weeks time no na me friend no so abenti membra na me koye ti me koye no na oma medru na mde bedware no kwanim na me enim no oma medru dware na ye na me hu difference fine ba na me hu nto me ti na akoye se o se me sa akobiem na me sa akoye ti me sa akoye no oka che me se me face camera na onya ade bi mam de obeba me ho de ne pia be wo no me nso no kwanim na me anim minim die bia fa bibi sa ho me wiase ame wo no na nko ba bi sa yes enya yale anka ba bi sa me nko bi da mpacho ba pa nko asore acho me kwa asore na akohin asole ni kotito mu ma we na akohin asore na no de ode veteka mpacho ma yesu ehuna man ya kana shepun nachi ebrade na obo afo wa osrota wachi me mpacho yo yankoi me pacho na papa yi me bepe abusia na mde koye na papa ya ade afi de obi am problem me pese me free problem nim e ma minya ma hoto no what's the matter problem bi mu ade no ye no edra na dra aye west mintimenda ba so se first one no die me se first one no ma medro na mdare na afi de na ye na mitimeda etiminim se me ko biom no obesa to aso ama medro na akopum se ase betu ama ma ye okay to sa yes ade no eto me so no eno ye wo de wa ma waduru anwale Debi no connecti ade emu aboa bi ayese koche no enti me pa cha me posho no asu be enti edura na so makotere enti wa ye ne ode aboa ne ye dai minim de yo si ye no enti edura na ade ne nam ceiling no so sa na ekọ na eba afede asaya west enti obi ahu mi oso o je me so mi hu ade a me je Julie boko we okay
Mommy mpacha. Ona musiri nso amane na mo na wefa ho be. I don't even want to remember. Sir, oh, I say I spiritual thing. Ti o kwa na basa. Ba wu no. There binti dey bi na. Me nso na me bathroom no ehye me dining. Ti me dware wie no. E na mat no, bathroom mat no. Afo na me si me yakọ abonti akọ dry. Ti me yi na hu sa abo ne sha ade na se. Na me si na abo we de obeye den wa ha. Nti emu na msa akọ papa no ho bi na mde to na nim se da me hu ade se wo ho no. Wan kan chem se bi ade na wa ye no e na aba ho no. O si wo hu ade kro. Afede aka cho so hu ade kro. Mommy afede mo ho na me ma hye me men system nso kra na me men sise ba. Na me hu ye mbasa basa me chese de me hu ye me no. E na me sa ko prayers sa na nyame adome hu de ye na Awurade ye madom de bi me bra se me da ho sa na me keka keka nti em se sa de na me so ye bibi fa ho na ade ne de e ko ye nyame adome ba back to normal ti se de metia ma ye fine afi de ade fufu bi na de me ko ne ho ti me ko no ho ko prayers na chi usa ko me sa ko papa ne ho biom ti me ko papa ne ho biom no ana papa ne ka je me say problem am de buy ne sisi a bibia ni ho be yem bi ma se bibia ni ho na papa isa ya the second time first one no me di wa kwani abasa ma de ne twemia be 5 years o na second time no sa ye o ye de de me ka so ye ne first one no o sa ye biem ma o sa ye biem Julie we okay asa o ti o de wa wo udimi nane of body language asa ti ato mu ama we mommy bibia ye okay mommy ade no na e de o sa twem mo mfa so the ma he kwa when you challenge no sa ya ade ni bi 8 years ni o ye ma koho akọ me ne me anko akoho ye ko ye no o se ye nto beans o cheche serious verse 5 80 pa cho Julius susu se ade na o ye no what saw ya de no de bibi fufra to so ba try o se ya ko no mama na re na confirm say o de motia na ye adwuma nti o hwa na motia ni bi no ye den wa connect ato me so na ya uti voices me voice who bibi wo wani so delusional like who bibi a obi hu bi a who images bi no ne ade a me hu aye no aboa na connect ye eno no physical na me hu ne physical obi nso wo ha wo hu ni bi se me chire nipa na nipa ni hu se de na pese ye ma sisi ano me problem ne se papa no nya ade na o honto ye o chemu chobia me na ade na wunyai papa na chiri di na yen pe nyame achiri kwan na weye ade kitwa bi nyame be deliver hunyini mommy de nti ama me ni abre papa no so ne se ana obi bi foforo papa no wa wo pese wo gia ye nya hunu ye because wo se wa kone ho wo ko pe moa wo anya bi tumi nyina tumi ani Yehowa nyankopon enti wono no ye tumi na bi mo twene source ti senka wakọ ho no nanka anya yi a ade na wunwane nto anyame na nyame nyew na we sesesa chinchina atwan wanya bibi ma wo mommy de nti amani abre no so ne se baby a me kwa sorry me de kwoto ye sofo anim krobi to aso dwuma no Julie ranks wo betimi akwa sorry all right bi ana sofo ne rank ni mu baby a ade ne ha wo ye betimi nya sofo ama wa breki sa ade we ya ma ana still arun ma alam ni be mu gamu pa cho de bi o on se me de ko e na ye sofo mo bompa ye ade ni ntimi nko o chem obi o mo se ade se nipa na ene ni mu achi wade o de be ka ade na ma ade na ko nipa no nso mpese obeye ade nso di minya ade cha ade se nso so ena no so kwa na eko abi je manya mala misti manya mala ne fu adum yo one voice am fantum ne ehwe universal natural clinic ne kan fo de ma do fo universal say ye entini mu ni no mpemu how de doctors ya petia wo say ade nyina butu obeye ho dwuma kama wo say haban kasa wo ti o ya de wo hwa adro wo ho
yɛmfa how nyina nkoda universal natural clinic malaria typhoid hepatitis B ya mukura ama yɛtuatua wo nya dr betuase am wade wo yɛ watonso esla be bonsuo mu 0556 2441020 200 158 272 universal Tabita say ukia de prostate any diabetes free bonto liver any kidney ade infection bema utedua muhihye wo 60 ade wo ya to fan doctor also for alarmity one will butu and cry Firestone footbridge wa takwa sunyan Freyen 0202 347 647 and 0260 196 219 Josephine na wonso kwaje wayareshe Dr. Laji Mamadu Baumia Srem stage at house this bon so press row there Mr. Digita we ebro nyame yi no se Messiah wona me boa wo my tase my Ghana wo de ekofa hudie krom ni dwumadi a ba ukua da bia hia no sompa no nan kopra nyimre no nsia na ni so ade hu ne botaye ye nkyeremu nkyerɛw Kings are and also a union for Kennedy a compre koja ono so we fiada BS one on I copy no sia ya born who de ro aton no amagana for actually simu say dwumadie ye fa ne sunyan ne nkransa 90.7 na edem radio and TV film na tie bi na fe brin dru a wasi wigina ye me pa show bebre eye miso Misa ene ko ye yi no aperitivo me ko de mi free ya kura mi ntua ye ba betua ya gira dum fo aboafo abo mi sika wo ye ho ye ba betua tasarase ba twemi ya bo miso and 5G eno ne de ye yi ere kwa ye foro ere to party emofra nom apemfo nom doctor for nom mazi for nom media for yin enum bi asofo ko num bi wate malam pacho num bi wate eye miso 5G ye nyina ye num a ebenya hoden apomde ne begina so otibe ye fe ohun so be ye fe eye miso 5G ehwa overseas 21st clinic manager Daniel Sabeka bi ko foridua ko George ehwo so benya bi o mamu ya to pete kra me pacho voice no way o mayenti na yenti Mala misti ya kasi be fra wo je penie eduru ho no wadum ofun mesre wa malam fa akọ no na ababa wansem a wo ka no emu owerem na me de nko betie mi anka enya malam sem ne empe ewrade nkwaje ma no dan se krobi to aso ye ko computer so edwadi aba Jimmy D ekwan papa wonsa betumi aka osika a wohia intemginafo biara wo ZPay so no wonsa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so yi usika wo ZPay agent a eben wo na tua entity kitwe bi pe yi usika abie biara a wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram a fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika yen ho no nia wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye boho abre biara Jimmy D akwanya bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho ya obi benya nso a na free yare ama menu mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni universal natural clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo taya wo ya eye no mpemu yare universal natural clinic sebra ene massage ni bia be fu niama pa ene animdifo ene wo de be miemia kakran ko sisa won so benya wayares ana wo de no
eye chidi yade malaria typhoid yade ni bi ana hepatitis yade no ene hawo a eye universal natural clinic and American for the amawo yefun yade de eye munketu akra yare bi a hawo no fa bedan universal natural clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho universal natural clinic ana fraying e was 0556 244 102 and 0200 158 272 universal natural clinic nyaminti ubenya wayarisa wo medu ho ya pao na nemre musa wo mfa wo a enye tabita clinic na wokọ me de heba de me nkobie mu ya kwa bre wo bekwa wo hu hwe ejadu nya abotre na tabita de omuda soronko nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die ni muhwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni tabita ya pomudini Wato dom ama afei na wo hwehwe odo oh medofo pa ntawantawa bi wo ne odofo ntemu ana oh odo somimo oh Jai sonim se medofa Jumedie ibawa kwemu ya wada na jubia efri nundu dikosi dumienu ewo Sompa 93.1 FM Kaise eye odo somimo Sabeni sine drama ya onuso ne beba ene sa program ide wan hwe bidia ene wawu na wanwu ahonyeje ho abenisi no ojeje ho enti ene munhia pa ya wada bia de nyu film na odo somimu munfimu ana munfansomu na emwa na bibia nso nye kama mekuma Patricia Ekuaje wa o Amsterdam uni hukum mabo adwuma nyame wonhyira mo me maami ate bragwa wa ache mo dare anti atade wo ye no emwa o wa sheda ye dread so apeso ni nkola 14 years uni yesi esika no maami kiye onsem ye wate na mi fiewura ura kwadwo Korea magazine mi hu no wadi for abro 4 months mi hu no se fie na etim no me mekọ mada mi sole so mo sole ti bra kwadwo awia me chia wo ne staff to me ba mejiwa mama asantewa ye chia mu nyina na na ma sara ko ba no pe minister be fa ko ne kwase no mai ti me chia no kwan so mama sara ko ba ye chia wo no papa da wase so woni mo ma ye ntie ma ala masem no e can your friend Julie no see di the trainer obi hunu ye mami broni chief no oyari kakra why oyari o mental problem intimidate me ni problem bia why opening ka wada obepe ayari sawo no me spiritual and herbalist okay obepe ayari sawo no me sawo ne me akasa obepe ayari sawo no ope ayari sano ena obeda amasi okoni baby me ni aksam 3-4 years was one one say possible or family what you have be oh adiene me na mama adikuru ni village ma die bi anyway enye say man na me oh nina busha the shit my home say no erusere ni why ha me ache
Masa edru ordinary fox nyina ne niema bebre oha me ache oh yehwe mu nsusu a oha me ache na busiafo aba ye komo mo ahunu bebi a desika oh omwa bamwa sana ya oye enti ano how ebusia na ese mala masem opeso ka nyina ne se me ba fefe ya adwene nate Julie asem iba adi fie sen Pacho be 15 to 16 years. And I wanna wo dwell with your past. Ade a wakoye atwam no wo da so te ho. And na edi unya. Mame, move on. Why? Timi wo mame yenya mala masem wo de yemfa ne se waye bibia mpa. Tumi bi che tumi bi. Ti se wo betie mi a ma yemfa wo ma obi na wo deliver what? Na ye free na ja na chi because say wo ye bibi kra to so a minyi ni se just 15 years there emuwa what? Na you wa dream free wona ja so ka say wa dwene nye so de no di kan first one no ye mami e mi si giant wo betie ana wo tie because me say say me so because me so say we so amawa na me boa no pe wo ya ka kire nipa wo kwa sorry na wo je nyame wo kwa malam wo kwa anya yi a de metimi akanfo amaw e nyankopon say wo mpe when I so de akofo so de akwa mami me kan pray wo msa me yadwuma sa wase mu me so de metimi ayaboa wo no wo gitum say ye mpe obi ma wo na wo deliver timi nyankopon di be okay what ne jaf malam na ayalisa na open mi se champo sima mienu wani ne me da se wani ne sister ya friend say oti ase won say ne yade no start free baby na wono de call malam yono for 15 years now ade malam ni no wantimi ansa na yare and wo de call osofo bi wono obompa ye na ne yade no call yade no samba bi wasa call back refi so ehu ni ade hyeni mu na ade no so akwa spiritual ya ka yesem yenka kwa spiritual na ebie mu soso the root of ne yare no onyam tapoye enu ntina me na o ya adwen se ne wo ka no me mom die senka obetie wo ya tumi bi because ade no wakọ wankasa wokọ asọre apart from that wasa akọ osofo bi wasa yare e de ntina se wasa akọ achi na chere tembia no wo the blame no to obi so but the actual thing is there so entino em say ne wo kan ye bo no wasa akọ no so em say ebe me da se me mame yete ye kira de ye sua de ba pa and mama tia sorry dem na nyame nkroko kire ma de bi fa root ene rahab no kire ma de se ye mfa nye nkire enipa wo mu dwele wo mu pass ade bi o ma ye twam na wo mu da so gina ho wo nyame o ma second chance na nyame kire ma de se rahab yi wo international prostitute diaspora informant patonya onyame gye no eti obabi timi kase ma wo ba akuri ma wo mi ani die ene membi saa ne ye toto ya wase abla wonim nyame akwan wako malam ho waye bibia ma amwa wo e din ye ba kope wo se din bi ni so ebi ni asase bi ni asase o dia mani pama se ye monyankwa ti se din Jesus ni ye bo se din no a kototo nyina nkoto na tekire mampam kasa woni agurade mamproni se ye dukuku okura be si uyam a mimi nyankopon wo betimi atoase amen ya abba afire kwa de wi mamele da ku tana ba na mama ye bre adazwa mutie sofu mame premaini ohini adazwa obietio broni em say onu ankasa no on seda enim ze de mama kai no a root cause of ne yare no ti ama otutusi asore no kra o kan sem sore ne ye wona hodo ayo em say wanya baabi anseda amfa eboa no na utie malama si broni
tie ni ye na hoɔden ayɛ dɛ asa sɛdeɛ sɔfo maame kaeɛ no tumi bi ɛsen tumi bi kuro bi wa kuro bi toa so enti ɔntimi nya hwee ma obio ewom sɛ ɔkɔ second time minti wa maame mintwa no yɛse sɛ wodi onu kura wotie kwacha ma la me cross on wanya kidney failure ah wono wada dialysis so on wayale wono kura wada nyame wada nyame enti ya na wo fe for the surgery we aso to ba fe se e be se wa brabo e je mo so hwedro bre no fenwale ne fa mpai bon ka no enti dia ya kan se yentete ne yemfiri no yenim wachi de ba at times nso ya na ade bi wo ho a efiri ebusua ne fie ene youth na aba no omu nim niema e wo omu fie o because the future is built on the knowledge of the past. So wouldn't be a wo fie ni nia aye pen wo ho ni nia esisi wo ho a e ma wani ba ho so da ho so hu ba bia e wo se wura so ho na em se onim hwe no an se obo ne bra ne sa okosia kakra no akosia kakra enti broni se de ye kan ya yesre se ukosia na bibia moawa nyame na ode wo ba asase so he obi bia ne ha obia owano aduro ena owo ho nso so solution eninti bra wa ba he de ye wode ma wo eno no maame no mo a abeto ye usua de ye kanitie na ye wo asofo papa ewo ho ene ba bia tumi bia ne ne ha obia ne ye wo ba bia ye do fa beto kra na wa ye nyame de akra wa sinsa wa malam afa onomum ono amukura ono kura ya ono nso oda dialysis so na enti bomodin ase obema wadwen esane na ogidie aba efom ewo nyame mu why amen minu afrem poma achim dan oba fefe batai wa send me message ye egudie ewie me chia info me judge ay ewie de ye faya no judge wadaruma yenim se yenwa be yakasa chen no obeti na supem ka wakoma to yem betaka asem wo bi se efie ankasa ne yefiri mu ba no wo ye bema na ho ofadue wo ye oba na ho ofadue esi odi kan yale se de na oka no efiri ni ana se wo ye nipa na se wo yale wo abusuamu a ye nsan tane nkoboson so because wo mu na counterpart omu ye connected do kanta di won so wa bon papa judge wa bon papa Paul ye counterpart said ye be ya connected by the spiritual to mentally agony omewu the ru so am fast abro fu na so the rule of the rulers no mu dey adwuma Paul sister woni no woni no minim ni pa yes o classmate ya ai e o school babe oh eni madam ogu ani mu asiti bro fa wo keke oh mi mu na ni mase so no what asem say awie wo yi obi tie bi bro fo no asere ayo mo mi sasa ke me chia wo ai na judge se ye trase pa na se ye maba wa wi se ye trase se be di e che se ya ye maba wo no mo ba no bebre no cre o se batam bia sorry because di mani ma abusuani ye free mo no o mo ye dangerous including me mabusunya enyi tini ya maguso hwe ababa we ni mo nyama na kuta no judge the whole school the whole human man from Julie Pacho wawale na wawo wo basai wo fedodo you adwi free so ye ma wale na woni mo nyam ne ba ye ma wale wada ma o so ma nko you so ye ma wonyina ho atim wada ma ntiam nanim na am eti ye besre ye maba wan so abusuafie no mutra kakra ya mumpie munwane kakra na mko ye dwuma mu judge wada ma 28 years anyanse wo school nursing training anyame adum ye be station no enu ada ya ne poster bo ababa wakama efie wo free mu me mo sa feri din because na me nam oh enti se mu bo baba we na se mu ne mu be yi tarechi a enti wo yale ya odwa na bre what fie ho ne ya boy akwantrima ba ne wo ebi na etu ye maba wa hwe menwa bai ne si ne ho fa kasa on se ne kwa hu ne kada kuta no on enti efrifie ana abaifo so no mo madwen judge wadawruma o madwen se ye de bre ensu a omuniye
ye de bredua omunie ye de brebo suma okwa se wayira etieti mbeto wone masa nipa na de ma hono udi agro di kwasasem wo ye mbehyew se enu ti na difo woni pa betiasia asem no hwiase ni nyina enie adie ni nyina ani nyame nkonkron fa no wose nyansam fitiase enie wurade nyankopon wadom suro me biskotu ma de shim ka wo ye atia to nyansam fitiase ani ye wosu de kwasem enu ani weni enko ba bia ada so be fa no fa ni nyina ade comment ye ba ko wono otumi gina ye public show wase me ne no kore kwan ne kwan wo pe fa ba bia o bitim ko jare chen o de se sinibo na se ni pay sa o de ho da no a daji ko ade nyina mu no edibo na wie wuye enti ye besire ye maba wano ebusuani ye betom no ohu ofe enyama nkoye obehia baba wo bi pa sabe mpaduasa ne wo ye de tware obehia baba wo bi ne ye frana ni latric na obehia baba wo bi latric ya de ato na yo okesa latric amen jasie eti ye ma ya bata no mo fa mo humura Kristo mu ye yo wo ya bata ya fa humura Kristo mu ye ne fie na firi mu nyo ye fie ho ne nye ye be se oba no ye be to yade ama no because obi wo no ma wanya kunu wanya yefuru anya biango eye ne ya wo ma no obawu wo no so dodo eti ye ne ya wo de yehudie e na ehye wo ma egu ma ni maseye eti onyankopon enum wo enwaba ohima kwapoto ye wo difference so nyame ama ono ne dwuma ne nyina ba wieye nyame wo kwaso to so because bi esi ye tu Yeremia odifo Yeremia ko samnem mami Yeremia 19 yenka ho ne ngade chene samnem ye chene samnem chene sanyina but onyankopɔ da romenti no onyame fa so je no Joseph chane ye no ye nyama bebre David ye pam no kotena wuram ba duru dan nyankopɔ pagya no Yeremia 19 eti yoni ebitu asame kan kire o 17 no verse be do ba ka kire o judgment do ba ka kire o da bi be ka tere tu ha o 17 bi bitu aso awrade kan ye nie wana kɔtɔ wɔnwemfo kuruwa bi na fa wɔ man no mu mpanifo mami ka atiato mu mami ka verse ni chao atiato mu atiato mu 0554931931 Mike wɔkyerɛ deɛ beti anya sam ka to show you so hello akateno yo 0554931931 0548931931 hello Good afternoon. Afternoon, Pachodin, baby, I can say free. Yo, young boy. Yeah, Padaloma. Unya Banu, yes, sir. Interest of my baby, and also the food, I'm of funny sense. I been who you, my papa. And I'm missing no problem, Cacao. Are you a free producer? Why? I have free production line, no? But better also say, see, I'm free. Why? Hello. Pachodin, baby, I can say free. Yeah, good afternoon. Afternoon, sir. Yeah. Welcome back. You lost for some days. For me, I only advise the ladies you should stop going to Malam and whatever to do. And you are saying you should be faithful in Christ. That would be the only solution and only help that will destroy her. She should be careful with the gospel of God. That is the only solution to human life. Exactly. And I think God will help her one day. If only she believes in it and trust in God to be here. Yeah, that's it. God bless you so much, sir. Pastor Obed, Love Chapel, hello. Hello. About pardon, baby, I can say free. Me patch me can say free atunsu. Yo, me do for young koi. Ma, me ya be the friend me o man hen ya to bia. On say food for thought. Na babu one, na mala me dey am one.
kura. Julia utie Sompa. If it ya utie o man food for thought. Untie bi. O man ho, e de be man say na wa canceling na otu na tumi ama no na niam ha no. Woto a wo bodabuda na ni nyina niam di na chi. Na me mo de ba me de be hia mo. Hello. Hello. Pa chodin baby akasa free. Remember young for we tell you assembly 1 to Ignatius. Yo yankwe. Yo, to pass na hadi mamu ti mo pa. Ya damase. Ya ma ohini akwaba. Yo. Anka nya ngaba bona chipo mo wo. Ya oda ho na spanki. Nti ya na udin sa abode na ba why? Yo. Ohini. First case no ya free bi ase ti ya wura. Ayo. Mo wena papa no ko si abayo ano. Mo mpa the police se mo kan si no kra, nti mo wena mo kan yi. Ni dia mutimi ye. Damas. Ala second case so ma ni so na dia tabi one fa chonkonkron so a na wato wa twene. Nti on fa nyame na bla bo be si ni ye. Vous passez ya da se me so be ni wo fe pa. Me kata na mi ka so fu bi kra wa. Ya di impesof. Utimi nye fasting. Ohunam ye omre. Se de ohun ofa wudi ma ye memlemle utimi nye fasting. E ma ro mu de wudi mi ye do. O wa na na so gu nanum. Hello. 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 Afternoon, madam. Afternoon, din baby akase free. Me kase free aka. Yo. Hello. Na da ko ba ti ga tuwe na. Oh, kasa. Obaswa. Now what concentrate call no I say who hate TV at the same time there when you baby. Hello. Hello. Me do foodin baby akase free. And council. You be there ye. Me boy. Mama, we do now we do me and come council and come bro you only on come sama o the pass woman. Now you from the top. We do me when you come bro I can get that. The first stage is not and now the I'm the man can be up on the I mean about oh, 50 years. I don't know. I don't know. No, you not get your first. When you not get to do I'm not one party from that. You feel now from every mark of you now. Yeah, say Trinity Press before you na nyami shramo Reverend Baye Japan session rakwasi janjo mo ne yere fia oba pa medru ene nana ye bo foster wonyame oshama medru pa betu ni storm edi wachi akotena ba bi 2 days no na wosomboma no sama wonyame onhira wate na onye wakoma so ade nyina mawo so am presby papa facia my second minister papa jeni mekofu am ba ye aw nyame nhira mo hello Baba. I'm but your family, we are the longing. I thought you brown for both and she about and one they say back so far and now good. Now, what can be a young the so what try Malam Luncheon? And Wawa, Jesus Christ. I am the and I come up with a say, who said you say, which I want a man of no I give be because I said now what kind of be and a baby, not the same one of pro. Which is the intent and your brain to an IBB. But I know income. I see the hello. Correct, Obama, my. Yeah, Pastor Marcus needs a chimay. Yo, Ajamakus, Madame was in Yamishram. I'm a bones one, or then I would try on somebody. Mati. I'm the soft quotation now, my, as a riff, you know, Jeremiah 32, verse 7 to the end. And Yache Jeremiah, Abra Cassetia, Nabucodonosor. More. Indeed, I say. Second, the kind of judge, Ebemu. Yo, Pastor Marcus, what I say, why?
Why be in a frefidiem? What I said. Bra Evans, who add microfinance, also say we should touch my form. What you show ya to me when she am in for free for me. Now, and sorry, hello. Hello, ya jumpa chamdo fu bene ka say Apakeni. Yo yankwai. Bayana. Radiadum. Radiasi. Mr. Apano, Muntinfo. Especially Natanaka and Mono. Natanaka and Mono. The other thing I make, I say I find one of the yo. Why, Senor? Yeah, that's it. That's it. Hello, friend, you chat to me. Hello. Me do foodin baby akase free. Sompa Nkomo. Aye bolla. Tie ohinini. Ohini ewe ni chiamo kwa. Na yemi aba 50. Ya say Julie. Onkel you say nyami bi wo fa ye sufre na wia anopo ogire. Na onyankopon fa nyankopon na o ka ye nukufuo. Na ye nukufuo. Enti to di nani hwe nyankopon a onfo nani hwe o mani nsa ye simpo malambo e ba le sa ye ma wo ye nyina mpa ye obo nyina e be sei non kan sa ya le sa e fi awade ho neman akwankyere le man neman ne kwaka e koye ye betimi anya akwankyere di ama no papa ama ne ho atomo me da mase yes ya da say aha ne brebe ma ye kwan ne ye de ofre dwumadie no asi me ba Julie jo ma me di wate ba bia ye fire nyame atumi di abetena konwa kase we mu no se yedi nyame bi hu adanse a kire wo a eye no kureturudu de ye ne nam no ye fre ne dom a wo kire dom bibia no wa wontu no ansa ma alam kraso no yale o dada alisis so na akobele wo ko so ampafio no kura no owu wo de nyame se nyame be na doye